tariki inyanya mweri jwa mugwanja mwaka jwa 2026 ni wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV nwethirite na muthenya jo muthongi na nkwirigera kinyotuko bwako ni bwagirite gankugwate ogeni kirinteto cietu cia thaa 3 onimitagwa Dorcas Wakaria na monaniria wetu wa mathithio ni Maureen Kiremi na twine cietu festival season 2 ni jite tariki inyanya mweri jwa 8 mwaka juju ichindire tigiti ya mambura ja Kimiru na njire ya guscan QR kondieje no chokyo biuria nikenda wigwatira tigiti kana wetekire www.werudigital.co.ke na kiuria kianarua nitwethirite tugikoria utwe maoni jaku ugokonia public participation uria yitithagwa na mbere ya janthigurune utwire kethirwa ni thingatagirwa uria kwagirite kana tu kethithagwa tu kuonania kana kuonia mwingi ni gitirwe twe maoni jaku tutumire kiri namba yetu ya SMS 23578 kana kiri mitandao yetu yo kinyaniria non tuturi live kiri Facebook na kinyatuli live kiri YouTube jaja ni jamwe jajara tukudhuranirite Kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Kumera kire udhurania bomaoni jawa kibwaya ya strip mwitone enjoyment jatongeretwe ni KFS akariba mjini kuandamana vagichu wa Kyoto kiomo wao uria warathire Jumamosi antubadato gukwira mutinone Jomonki ntere cia kandande kia njokoma Bonda tigania gwikira lentore na Boba Meru we want kwigika gavana Mutuma Maoni jamwinge jaria jagutongeretwe ni rwangiro mito KFS niyo Kenya Forest Services ni jagarukire buthuku na jagarukira mwini urinkuma kamanunto itomwari nyuma ya mwinge ko mwithukira nderia gukinyite kunenkanira maoni jawe jeromba gukurukira mitandao rina irore bia kuregana na waki abakeni kiandege mwitone enjoyment udhurani bo maoni nibwitira na mbere kinya kethirwa koti ni kunenkanirite ndekithia ria buge tidwa na mbere nili kithinji na gutwambiria na iji Nembuna nkuro cio kuonania kurega kugwatanira kiri mucemano jo public participation tere cia Gitoro remwinge jugoshumiretie gwika gikaro na bisaba KFS bamito na atongeria mwanya kenda kwejana maoni jao kunie mirandi yendekithitwo kuthithika mwitone enjoyment ejeo akibwa kieni kia ndege kieni kia golf na state lodge mbere mampambe kurikania mucemano jojo nijorare jo kurunge kwa nikoti kuna rio gweta na mbere Mwini orenkuma kama nunto itomwari ageciatheria tekaine nyuma yawe kuga nothoreni rorengiri mugwanja kuma kire antoba mitandao kenda gopinga mirandi eje gweta na mbere mwinge joke mwithokera na maroro and thank you for this opportunity to present our petition. It is in writing and we have 7,000 signatures on this one for people objecting the construction. Thank you very much. Oni personal arandongitha yote mtorega maendeleo ala kwa wale makana ni urongo kibra tu ina bwa utudhure maendeleo lakini ile mtu akauma na ale umete ejalete petition gupinga signature chongwa kuwichisaini ni antu tutukomenye ni bantu bao basainete Abainge bareba goshumeretie mucemanio ne jojo bakionania kugwata mirandi eje mbaru bakiuga ni bonete moguni chejenie nayo ganguchokia nkatho nuntu narua tukwereswa umuhimu bwa airstrip ejejite gwa kwaja na tukwirwa bwega
airstrip ijite purely kana ijite nontubwa forest service ni support wing. Nako kanyene kabarea bare magamu itone jojo. Na batu ya itotore maga na itoto andaga meteke doka. I want to respond also to other politicians who are demanding that Antobeto ibengerwe na baadhokerwe intobiao. Nothing like that. This happened. Mr. Ndaka and given us a surety that we are developing this and this is the time of it. Na tukakubaliana watu wetu hakuna mwenye ameharibiwa anything. Kwa hivyo mwenye alikuwa anaambia governor aende amwambia watu wetu we are comfortable. Miario ya wakili Brian ikiuga makarika jantuko ya narua ne aibonderi na nkoro kikuwa inyeri ya kioto kia bareba kuendaga guita maoni na korigerua. Kuja kufanya public participation vile katiba ambavyo inaashiria na inafaa kufanywa, na kufika hapa maneno ambayo tumeona ni ya aibu na maneno ambayo hayafai ama hayawezi pita ile threshold ambayo imewekwa na katiba. Kwa public participation haimaanishi mtu anafaa kuja peke yake aje aongee na atoke. Anafaa asikizwe na wale wote ambao wana information ama wana maoni tofauti, wanafaa pia wasikizwe ili any decision ikitengenezwa iwe ikiangalia pande zote mbili. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenji. Jana Toribam Toria warathirwe maita kathumbo gorobwa ntuko ya Jumamosi ni bekite maandamano na arena ndi baikite mateta jao obichine ya kiama kia polisi ya Kenya IPOA na obichine ya commissioner wa county ya Meru. Mtojo warathirwe netite na mbere ko Rwero Torobwawe chibitari ni akirwa Mission Hospital Muthuri Muriuki na kujirite bubu. Akariba mijini na ndipo mbete gucumiria mthenya na arua na kiote kengi nikenda bomba kutha bagetetera kioto kia mwana wao koraba kuwa no mbete kuthwa kirathangwa otukuba gukira ntiko ekiumia ni borithi ntereche mjini. Usiku wa Jumamosi iliyopita akapigwa risasi zaidi ya moja, ambao sisi hapa kama wakaaji tumekuja kuhakikisha tumeleta ripoti kwa IPOA, kijana wetu ama ndugu yetu aweze kupata nini? Justice. Kwa hivyo sisi tuko hapa kama jamii moja kwa sababu sisi tumetoka pale ghetto. Na ghetto tunajua sisi watu saa zingine wanaona kama sisi hatufai. Pia sisi tuna haki ya kuishi, tuna haki pia ya kusherehekea pamoja kwa sababu wakati tunaona ni ya World Cup. Vijana wanahudhuria pamoja, wanaenjoy. Kama hiyo siku alipigwa risasi walikuwa wengi. Yeye ndo alishindwa kutoroka akapigwa zile risasi. Pakinyeta ofisi ya IPOA kwa county commissioner na Kenyako polisi nikenda kuthitangwa ntububu na nandi kulingana na speed event north no brosialo augite ni umati muthakoju no bete kwithwa kirathwa indi timburu chiongwa chatumikire. Wakati tulitembea pale tuliona kama ile majeraha ilikuwa in what we call consistent with a rifle anti-riot gun yenye inaitwa Greener yenye inatoa pellets. So wakati wananchi walikuwa wanasema amepigwa risasi 9, aswa hiyo sio kweli. Iko bunduki tu inatumika kwa kucontrol rioters inaitwa Mark 4 Greener, ndo iliweza kumuumiza. Wakati tuliangalia tulienda kuchukua ile mwananchi anaitwa Kinoti tukapeleka mpaka Kirwa. Mama Jarso, naomba serikali inisaidie kwa matibabu yake, sababu sina uwezo zingine, na ndiye alikuwa akinisaidia na sasa niko peke yangu na kwa hata na watoto. Amrabu akuibombete kutha bakiandikira IPOA pwethe bakithithio chunkuni ara kuringana na IPOA baugite nandi bageta na mbere no chunkuni bubu na askari uju akwatana makosa akethwa akithitangwa. Ya muhimu ni kuwa tumemtembelea, maafisa ya DCI wanachunguza, na isitoshe tuliandikia IPOA, niko na barua wao wakiwa independent wachunguze ile maneno. Hii mata ya Jaso tulipata jana na tumeanza kuishughulikia. We ensure that we do the investigation properly and if there's culpability tutaweza kupeleka
kufanya mapendekezo yetu kwa ODPP ili mashtaka iweze kufunguliwa. So Kenya tunaomba wananchi ni kwamba mshirikiane na sisi. Mubunge wa North Metro na Daud ethwa akiuria askari kagita karia bakuthiurunka ibatigire bateketha bakinyaniria antu na ile ko barathanga kutina gitumi. Tumeomba OSPD na officers wake kama ni jioni wakienda waangalie kabla kufutua risasi kama kuna wahalifu. Unajua ni mzuri mtu ajue kabisa ni nani mhalifu, lakini kupiga tu risasi na kuchukua maisha, hiyo ni wakati imepitwa na wakati hiyo. So kile nimeomba tu vijana wangu wa mjini na majengo ni wasiambiwe wamekula bangi, hiyo tu peke yake. Muthuri Murioki wa TV mutiriri wa Kangangi. Atongeria babonda bonda kumatigania bagwati ugeni ni mithikali Nturi ni baugite bakamwigika kiri guchwa giti kia ugavana Meru na wele Nturi na ugite athurwa ja gavana kathangikira mathina ja abonda bonda na kinya kubokeria. Ni umurwiri gite kiongabana Meru mithikari Nturi agwete ugeni atongeria baetithia bonda bonda kuma mirigeni atigania east na west kwa wenja Nturi ni amwamba na bakiari atongeria ba bonania wirubwa kumugwata mbaru siasa netwitite bakiuga niwe mutongeria ari na kioneki kia gwitithia kaunti ya Meru na mbere bakimuria jukia gite kiu akorerwa ni rwangi rwa bonda bonda unto ugite ari tayari kuandikana na bomendekithia jao akwenda kuarua retiania ni amwete na bonda bonda ba amwete tiania ni amwete atwira kapteni eta ndroene na atwe twenyumeku na munene okaumbana 2027 nonto thirikari embonogo etatona katweyete ao kenda to support fully kenda chenchia face yetigania nonto nethogi mheshimiwa twakwa tambaru na antu bara bangi bakenda kuya bonthe batutirima bato baligyo ndote nange baromba ku otonga aromba kura iwowe ukethira wina stress nonto eteketo akonekera mbaitha yele ukethira uri utangaso Meru county wenga bana wetu itwe tware anga bana mbere lakini otebyo tona nkwira kinyoka mama mbonoko otino etite safari ya kurete heshima ndene ya Meru wewe tekeria bwangwatia yo wante diereko aromentina inarenge tina inae Nkoro kiri Nturi no wetete na mbere kumeneria nthuba we bagi siasa balea ninga bana mutumantu ethingia mutongeri wa kiama kia PNU Peter Munya na kinya wa kiama kia UMP Kawira Mwangaza Murimo muchoka yoyore daciatia yoyore yae arengiri kwatu anore merungwe na noenda kuthurwa na yahire athaitwa akwa nafasi re no tekengio kenda teko gata ukathiria Meru yonthe onge no bitimbi sarakasi ala drama queen wa vichekesho kuro kunenkerwa Kimbati ukora munya ko manage ayumbe 45 oriete na merke tano ethira na bitindi byaku no kaende mukono juu mbonoko yokarirete na ere confused atete kachinya kana menya naari so orende na yerie nya ko manage bromba ku manage we ngwa menya ngabana na atete kachiko de nyimbi nonto ataso etete geku Mudieneri Nturi na rombete atongeria bakiri kithurano kia mwaka jwa 2027 niba mutetherie kuthuruka Rais William Ruto nikiria kuga nethiria yutatira Meru ni kupiga kura akufukuza Kasongo kwenda Sugoi aende asiende Kasongo aende asiende kinyame ni historia ya neno kumba wondende tamona antemuichi yani nyababu wahiritie Kasongo burato dithiritie shwali urambo toremene sato etemir alabu atonenge atore babu tugongamedeka tuboneka deputy president kama mudharaka imo Meru kana babu mudharaka na era Meru ke reporter ande to Shaweru
riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Gikundi kia The Meru We Want rwangiro imenti ni rutumiritie kugwata mbaru gavana wa Meru Mutumonto Ethingia na kugitega kumuringira campaign nkorokine bameneretie mithikali nturi na Kawira Mwangaza kumania na meari yao bakiuga kagitene gaka Meru iri njarene injega Muthuri Muriuki na kunirite na ritho ria mwanya. Yes we can. Yes we can. Vijana power. Gikundi kia gisiasa kire gichumiritie na thiriuta The Meru We Want na ndipo mbetikuza bakimeneria mbangane munene wa kiama kia DCP na mithikali nturi na ora mutongero kiama kia MP no Kawira Mwangaza nikiraba kuga nandi niraba kumeneria miari yao iraba konekana muno ikirotera gavana Meru Mutuma ke mithikali nturi batu ya tukwenda kwira itukuona oro kuthiurunga guku tuti ukuthikira twakwete chance na tono te gintu mba kuthithia nwe gi chance nyake national government kutege ntu deliver kwa uwe arewe thiurunga ora arende wije governor twinwe na Imutuma Ethingia ati mithikali nturi drone janara Southimenti eja ambia kuitania tongeria bangi ba Meru County akiwa gati batikumba ngugi no enkaomba kunenkero ngugi Meru itabwega birere nturi ari MP otiki agita rire ari senator otiki agita akwa wa CS wa agriculture kintu kira kiombere kwa achieve ndene ya Kenya yetu na Nyamero aja igoturetera boreo fake na nikyo gitumi nkwenda gukwira gitumi kira kinene tugu supporting gavana Mutuma to the minute thaira umarire tine thaira akiwebere tine niro turambirie kuona developments kuma ki national government kiuri ketho ikari atire niki gitumi maendeleo ja kuja thai na riro rari gitino te maendeleo ma ki national government ja kija gi county government amna bubu bauga morotho jwao ikutigiri bakugwata Mutuma mbaru na bakethorwa bagitigira ati akuthwa kithura jairi batu agenda cietu ti mantu ja maingi. Number 1 igo ensure election ya governor wetu Mutuma Ethingia itukuona na kuurwa muno left right na center lakini tugete batu vijana kuma naro tuga protect kijana mwenzetu tuta protect kijana mwenzetu kwa sababu tunaona anafanya kazi na itugukoromba governor na ore uwe kila kitu ugokaria ke mitandao tugokaria ke ground na batu na ndia twetekaniretie tutinogua na tutikira kumirira gutonya ntore ne cietu gutonya mitandao ne guthithio rabunze bombeka tomba ko deliver kura cia Meru County ke gavana Mutuma Ethingia bakiwa nkuruki ibakuwata mutongire mugongo mbaru na kinyabo bendethwa kithura jairi bado tole vijana bana gikundi kia The Meru We Want itwetete bwaga na tugakaria thirikari ya gavana Mutuma Ethingia tugakaria thirikari ya William Samoei Ruto na tugakaria mwana wetu Professor Kithure Kindiki bado turenda kugatwe ndukie mbethi itugo support thirikari ya William Samoei Ruto bena mwana wetu ure wetwa Professor Kithure Kindiki President wetu William Samoei Ruto ale na deputy wa Professor Kithure Kindiki uthirikari ngitone njega je ndene Meru County thai mirandi ya national government ndene Meru County tarajo mwe ere ithato twendrete tukauga mwanka infinity ibuja infinity kuga atambire ntore ati je infinity ko batu twe immense region tukakare thirikari ya William Samoei Ruto amana Professor Kithure Kindiki na tukakare thirikari ya Mutuma Ethingia amana Linda Kiome batu tutabanduka Muthuri Muriuki Oro TV mutiriro Kangangi Nkuruki ya ndithia magana jathatu irio mburi na ng'ondu irira gwatikirithwa miundene ya Ntowandine ya Mwathi gicigo bunge kia Igembe North ni chokeretwe ene abubu jite nyuma ya rwaria rwa ngwataniro gatigati ka arimi baria baringikite na ene ndithiu kuma mwiriga Somali itagari ariu rejite nyuma ya mateta jaruarua kuma kiria Karibau ba Amwathi na aria nandi arithibana berigeri kurugurirwa thitango na maiteja kurithia miundene ya Ntogiuta tena watho Edwin Gatobu ni wori na rugono ruru mburi na ng'ondu jirite kunyira magana jathatu na cia Ntoba mwiriga jwa Somali gwatikirija miundene ya Karibe Igembe North interechi ya Mwathi imabitha baborithi ontobori kithitu ikamando borithi sub county Mutuati Bakari Juma Mwanauli. Tunafanya hivyo kwa sababu hatungependa visa kama hivyo vitazidi katika hii sehemu yetu. Tunataka wakulima waweze kufurahia mavuno yao na vile vile tungependa pia wafugaji wetu pia waweze kufurahia ufugaji ama yanayotokana na
ufugaji. Na kunyumene miunda atongere bamwerega jwa Meru na kinyabwa Somali gukaranthe na kwaraniri betekanirite barekanire no ende bobo kethra bogichokera bakiuri kweberia cho miundene burumbori ici kirekerwa kiriene kuma kambine borithi wati sasa wathigai ne thedi boya kabisa kuwatha mbori ke yao na itugua ne endelee ukuba ora na buri jo bombe ochoka nara na ndubara na bona berwe barekana na intobieto kabisa nonto ote anto batena kwo baba icholo baigwo icholo batu twemero na miundeto batu ibarekana nio nonto mbori chetu iboro irathira intobieto birete na ukwo na batira chia kwa hivyo turua ibaete kwo na barekana na miundeto na barekana na Rwanda rwetu nonto bai na rwo na rende nyagwo gwe na nyangi twakoro bara abachumare betekanirie batere tamburi renge ngire bauna charieu na narua na barekerwa kurekerwa nonto tutukweta uthu nabo ni chole baua lakini chole we achoko baka kuguna charieu renge batu bia to bitu kwa chimu ni marawe yetu na chabe sietu utombo nginyange dia lambo emburi cia gure akwona chabe kwa u itwe chimiane ene rithuranira mutungi ni MC Wondi Mwathi mugala muwe akimpe na arua gotori kampeni polisi thirikari utimise bienda mirire lakini kwera nto babonde nonto ko semanya pati ya Chumari na Meru na bele wanwi barekera no theri na barekera na kankua na arua mburi iria itiete mwanka na itiyombe kakwende bwa barekera renge anto beto kwa tweka kwe mbori ere ya mundene renge ekora nchabe mpempe nibe na mena itiyombe na inge tutekorwa hapo na inge nyankiere nareko okore ojo arithi bana bara barithite ngondu na mburi miundene iberigiri gukinyithwa koti OCPD Bakari akiuga bageta na mbere kuinyeria na kuona antu iba kuthingatira wathora kubati. Tuko hapa kuhakikishia kila mtu usalama wake na kwamba yule ambaye atavunja sheria awe ni mfugaji, sisi tutamchukulia hatua na tutafungulia mashtaka mbele ya koti yetu. Kwa wakulima tunaomba pia wawe waangalifu, watupatie taarifa kwa mapema ili tuweze kuchukua hatua. Antone Ntoto Cheweru TV kumegembe no thindentreje kamwirine ni Edwin Gatobu. Nibwega mutegeri wa Weru TV no tubagwitana mbere kuthingatiria nteto cietu hau niyo tukona kanya ga konogoka no indi nkurikanie narua tukethira turi na arwaria tukiraitha utongeria bwa antu ekuru kiri siasa na studio ne cietu ni tutikite kwithirwa na atongeria baria bakangwatia kwariria rugono ruru na turi na Zipora Kinya uria wijikene muno ta ZK uria ni MC wa koro twa bunge ya kaunti ya Meru turi na MC ungi okoro twa bunge ni iwe kaunti ya Meru Gacheri Muthuri na Kinya turi na muthuji wa siasa kana mutaramu wa mantu jigie siasa Felicity na tukethira tukiariria rwaria rwetu ona twachokera kuma kiri nteto cietu na tukethira tukiraitha muritire ngugi jwa kurwatongeria na muno kiri mantu ja siasa na tugichokera tugachokera na rugono ruingi mukaririgite wa Kefis Joseph Ntwerwaki akiariria gutetheria arimi. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Lea
Farm, nurturing the world, one bite at a time. Yay! We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai to korega ng'ombe ciakwa itiraragire Ngoko ciakwa itekorekia. Ngorochako na guchenga iko chenga aremi ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bidhidetu na teknoloji ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikienda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bwega bwa mwiri nikienda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bietu biri Agrovet kana ndukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwa nguku ciaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyi ndio ngachianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bojaire tigira no kwa nguku ciaku bya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui bya nguku ciankara na bya nguku cia kuthinja. Boja thatu tigira nguku ciaku ni kona rojuro ruingi na rutheru. Bojana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raidheria nguku ciaku cionthe kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje? Chakula ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Rudia ndo nisahau. Joy Max Animal Feed. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table.
Nibwega mutegeri wa Weru TV no tubogwetana mbere kuthingatiria nteto cietu na kuri na kiuria kiria tugukuritie kethira no kuthugania ikarobia mwingi Kenya ibigitagwa kujukia maoni jama kana ikoingia tu withire bwa katiba na giki nikio kiuria nkwenda kinya ato ageni bakwa mbere tutonya rwariene rwa ntukwena arwa bethro bagituchokeria na akuina unia jenkona turi na the mover herself ZK no kuona zeka public participation igitagwa na njira ya uma kana tu for formality. Bwega, I think mbere nyenchokia kiwia kiu Drokas kanjukie kanya gaka kethie mutegeri wa Weru TV na kinya muthikiri wa Weru FM nuntuba this great opportunity kuona kanya gakuja kwaraniria na mutegeri na muthikiri ntukwena arua na mbwa ibwega nuntuba this great opportunity. Mbuge public participation rira yekiri katibene yekiri kenda antu bomba gwita maoni jao gukurukira a forum ira bakomba kweja na maoni jao ni untupo na kabona thenera twinayo ina wa society ntukwena ndi ikwithira itoragire culture tibui ya ngunism rombo mete ngunism kutumira nguns kutumira force kugeria kusukumira antu mantu batikwenda so unyura mbuga ampenda kuga kethiri public participation antu bawe kanya baita maoni nontu oja maoni jara mtu ainajo are entitled. The constitution also ni entitled mtu kwithira na maoni jara inajo kwa ndomba kuuria bora mpumba kuromba mpumba kuga baraba ku organize public participation ibaye jae wananchi nontu the power belongs to the people. Constitution ni ugite the power belongs to the people. Antu ibaye kanya baita maoni jao batigu kinyirwa mancheriku kana jariku na kinyengo condemn kutumira guns ka kutumira violence ka force kiri gukinyiria antu betikiria ka bauga ura batikwenda kuga so kiri uni ndenda kuga public participation antu bakarekerwa bakaita maoni jao iri free and fair just like the other elections then yomba ku achieve its purpose lakini kuka ni intimidation igatumirwa kuka imantu jatibui jagatumirwa kushawishi mtu kuitikiria burate kwenda. I think it's not right. Yes. Mheshimiwa Gacheri, public participation na mono irithithikaga aja nthiguru ni Kenya ni thithagwa na uma na tukiri visita uria gukarikire ntukwena arua kagitaga kwejana maoni kirimantu jegie kwejana maoni kethira ya strip ya kwa mwitone jura jwa imenti na ituonere kamanwa kurunga makweja na maoni jawe na ugana kuregana na gwaka ku antu ibokirire na ba muithukira no karigwa participation nije public participation kethira ne maoni ja ake jabare bagwitikiri. Okay, buge ibwaga sana nonto kwa kiuria kiu public participation jora mheshimiwa Zendike yauga ni ile enshrined ke constitution yetu na rea public participation ithithagwa ni kenda tomba kana wananchi bakuga imbi baringienda ikarika public participation tegintu gikeru itombete kuthira ta county assembly meru to the public participation si nyingi tadai in the budget making process committee budget egeta ke wananchi ebore kanebere maoni jara ajendekithiritwe betikirie kana barege lakini public participation just like any other dialogue to the majority will have their way, the minority will have their say. Tekagita konde ma majority bedera bakiugaga bakigita gintu nyari mwe kyakagirita lakini ntibo baba inge katiba ni kubetikiria bathira bakigitaga atia bagikaraga the day lakini kinyabo ise minority ni ndongi kagita atia ikathikirwa kwa wibwega janarua itonire wananchi baumirite baba ingi muno kenda bajana maoni jao
kethiri bakwenda airstrip, state range, kana golf course yakwa nara Imenti Forest na ibaitere maoni ja maingi muno, lakini unfortunately tonire ikareka rimwe they were one of the people, one of the citizens ba Kenya Kamano already tari on the forefront akiuga those developments can be done anywhere else. Kinya wake gitatia akijana maoni jawe na maoni jau ija mathongi na bantu amwe batigirwe bagwirwa nontu maoni jariko nontu maoni jau na bathugania auga maoni jau yoja kagitatia roja kajukwa kuna ndi kandi ngenda kwira antu betu bwaga tukagana kuthikanira ino nto mtu onde makauga maoni jawe ungeite jawe, and that is what in democracy is all about. Kuejana maoni na tuinde mato ita maoni jetu nontu the power is vested at the core of the constitution. The power belongs to the people. Kwa una ndibwa gantu guta maoni na kurespect maoni janto bonde jaja karikira na arua nteko menya who current the day but I'm sure everybody nagitirata na bangi bakwandikite maoni jao bakwandikite ora baringendikithiria kinya nini ngwine nkanire maoni jakwa ndauga uninde nkwenda developments iwi thithwa na kwina bangi bapingire ko antu bana itonenkere baraba gutwetete tunde mwito mbira gwikia maoni jetu gikatiba. Felista utegete uria gukarikire na arua kiri public participation ni na arua ka chithairwa tu inyamureti public participation akimenya burauga maoni burorega kuga hivi ndivyo kutaka. I think Dorcas na mkethi mumeru kwa mberema na mbuge besides kudurana nonto tudura tongire betu for representation chance irengi mwana nchithairwa ainayo ya kueja na maoni jawe one on one through public participation. Na public participation itibati results itibati kwithira predetermined. Kana barabe jete gwitia maoni batibati kwithira baije mbio yongo bakethira kana mbio yongo ekaugwa nonto define public participation. Imwana ncho bati kuma kwawe akeja kuga manto je nkwen gwitikaniria jo kana nkurega najo kana nyajo nto assembly bakuthithia bare bakuthi bakunenkanira mbecha bakauga project hizi toto kwenda bla 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 when they start a new financial year. So kuja kuthora design ira crowd umere na gwataka kama nonto bwa different opinion ikuona ni decision ira kuthitha gware ukuri predetermined decision ira ore okurete ta public participation na kuije mbibyo byango akwenda na bara kujite na bona kubire timbio yangu akauga. So it's very unfortunate na iko maanisha right to expression na freedom of expression cha mwananchi it is no longer maybe a privilege kana it's no longer a right, is a privilege, which is very wrong. Na mtu onde na batikwe wakanya kawe na tere onderira thirikari kwenda manto jathithwo gutwikana ntu bonde bagetikaniria jo. Sometimes when the mwananchi akauga no, let it be a no. It is very unfortunate na kiri maoni jakwa oni decision ireka made after public participation inaro irari predetermined na irari it's a decision you make it we need to have on paper that public participation was done, which is very unfortunate. But nande kirabate kwerwa ne ati by doing what kana ora gukarekere ikuonania there was a strong opposition ya public participation area na ekeja kwithora kama no na signatures iwa kugena chona ntoboba upinga then I really hope that kinyamu wananchi uri contrary to what the government wants to do akaewa the light of day akaewa an opportunity to hear their views not to apparently ura gukarikire na arua uri okwenda miradi ire akino karaja kuri na right ya kwaria no karaja ka kuri na room to express themselves. So it's very unfortunate and I hope I think ibati kwa nalified igachokera so that everyone is given a chance. Mutegeri tukethira tugichokera na ageni bakwa na kinya tukethira tugichinchi angia kidogo twaririo tongeria bwa ekuru na muno kiri nteto cia siasa no tugichokera kiri nteto cietu mukarigite wa Kefis Joseph Ntwerwaki na ririte mibango yawe emeru ya gutethia arimi rwangiru rwa Kefis nyuma yawe kuona kanya kangi gagutunga tata mukarigite na ugite agatigira kwina mawatho ja kuthingatirwo ja wagiru boirio na kinyambeu iria igukinyira murimi ikethirwa ciagirite. Anthony Kathenya ari na nteto ijitarĩria.
Mwikali yetu nkemea Kefis Joseph Ntwerwaki leo ni umrite gukatha Rais William Ruto nonto boy kumutarata mwikali yetu nkemeno kome kengi thatu Erwaki akiuga gutaro kwa ni kumwetekanya kangi gakuthina mbere gutungatira arimi kwa makorotigere mbele ya kwerekera kira karibage shigubunge kya Gembe North gusarigite kya ubunge kulingana na Ntwerwaki kiri mibango lenene gutigira kwina mawatho majiru makuthongo miwega bwa irio kuthiri mathina mara methiritwe malio gatigati ka Kefis na nkiama ingi na bunge ni kuongera wendie bwa makithe ma Kenya ndi ya China. Thai ngwira ndi nera kwenda thai kwina some areas ira mboneterea during the last time iko kwenda ngui kwenda kanao ngui imwe ni kuolelia mantu ya regulations iwatene na mantu ya food safety especially food reconnaissance na humanity na imera kwina challenges zero ntubora yari propose manja unkarandia no tongoria kuma CS kutaki end public service ka cabinet ntuba review kenda Kefis ritangwe yore bwirite na indare China ndabora jena ta China yumba kutetheria kwa commodity ka kwa more products sia kuma Kenya ta China na China iba birebe na bata antwa China iba kuenda products ingi sia kuma Kenya yonton roendi cassava yani kwa sibia muti biometwe bikabuze mutu bakendo restart iba kuenda nyamario yomete bakendo mario bakendo ndwandi banana iba kuenda mang beans cowpea green grams na iba kuenda into ontosilis Ntwerwaki akerethi yatinkia mea Kefis ikathi na mbere gutigira mbele gukinyira arimi ni mbega na ni akiwango kila kibaterie na kuensua again kuensua ntoto twiteke planting season mbewira muremi akwendwa ni mbewira bwirite na kuthiata kuona otire mbeu ira nthuku kuendelea amwe noguo kagitaga ka Ntwerwaki ni olitie karibaki limara kuthina mbere kugwata mbaru Rais William Ruto Erwaki akiuga gote mutongoria ongia na mibango miega ya gukiria ndi ya Kenya ta Rais William Ruto. At the end of the day uinke utie mtungo utire candidate onge better than His Excellency President William Ruto noro kubwira kuthura na no bwira kuthura this time. Yes, aburita kuthura kenda arike kiroto yake arike plan yake nunto arike plan yake I'm sure akinya Kenya level engi mtu nawe kaanya aritengo yake abwita kurita na ability na plan na India na dream ya kuendia Kenya to Singapore so antu baka tukaro mwana fasira then dream yetu rumbinja stock kuma mji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathinya. Mutongeri wa kiama kia DCP noria wari munini wa Rais Rigathi Gachagua netithirie na mbere michemanio yawe nja kwawe wa Munyoro kaunti ya Nyeri na Arua hatirimene na atongeria ba Westland. Gachagua na amenerete Rais Ruto kumania na biria kugani Rais Ruto gutumira mbeche cia wamba kwa akariba Olkalao kenda kuringira muriri wa UDA kura. Gachagua ugite Ruto ari na mibango ya kuthiria biashara Bakirimara. Raymond Mwenda ari na nteto tariri. Mutongoria kiama kia DCP na ora wari munini wa Rais Rigathi Gachagua netithite na mbere micemanio yawe nja kwawe wa Munyoro kaunti ya Nyeri. Ni wapi? Sisi ni nani? Gachagua no gwite Rais Ruto ena mibango ya kuthiria biashara Bakirimara akibauria babe na interview kuwatanira nowe kumurita Rais Ruto kikithurano kinene kitwitite kia mwaka 2027. Ruto ameharibu siasa ya Kenya. To an extent people are wishing death for their member of parliament so there is a by-election. Na hii pesa yote ni ile ameiba. Ya Kenyatta National Hospital amemwaga Olkalao. Ya SHA amemwaga Olkalao. Ya kwamba watu jirani wanaomba mheshimiwa yao akufe. Kuwe na uchaguzi ndio pia wapate pe. That is how low our politics have sunk. Lakini I want to assure you, mimi nimeongea na hiyo watu ya Olkalao. Na mimi hata bado enda huko Medho ile kijana yangu. Amenyorosha hii Kasongo. Na si alimwambia Medho put Kasongo on notice. Siku alikuja kwa mazishi akamwambia Kasongo, wewe mimi nakuheshimu lakini Gachagua no gwite Rais Ruto ena mibango ya kuthiria biashara Bakirimara akibauria babe na interview kuwatanira nowe kumurita Rais Ruto kikithurano kinene kitwitite kia mwaka 2027. Nimeambia hii watu ya Mlima Kenya, Ruto has targeted them for economic destruction.
na aliniambia na mdomo yake ya kwamba hawezi kubali jamii ikuwe kubwa na ikuwe na mali. Lazima uhakikishe hawana mali. Hii vita yote imeelekezwa wafanyabiashara mlimani, ni njia ya kumaliza wafanyabiashara mlimani. Ametarget mashamba ya watu ya mlima. Hata sasa wale marafiki wake wa mlima ameanza kukula hawa. Gachagua na bauriti aritungwe baetekiria Rais Ruto utongethia savings yo akiwa atetekiria savings ya aritungwe ba mwingi utongethwa. I want to tell all members of SACCOs in Kenya to resist. We cannot allow William Ruto to touch the savings of Kenyan workers and farmers. Those savings must be protected, and I will lead from the front. We will not allow him. Na mimi nataka kuambia huyu waziri wa cooperatives anaitwa Oparanya, mtu ya broad based. Wachana na pesa ya savings ya wafanyikazi. Wewe William Ruto, wachana na pesa ya wafanyikazi. Kwani unataka pesa ngapi? Pesa yote umechukua. Ya SHA umeiba. Ya masomo umechukua. Mshahara ya wafanyikazi umechukua. Sasa ile savings kidogo ya civil servants, ya walimu, ya people in the private sector, wale wako na SACCOs yao, wameweka savings ya kujisaidia huko mbele, kununua nyumba, kununua shamba, kusomesha watoto. You are targeting the savings of the people of Kenya. We will not allow you. Raymond Mwenda, Teto cia Weru. Akaribanga rindari bore ni boketi matetani kwa gutungata bwagirite bogima ndene ya ngarindari dispensary bariko cibitari je etigwitanguge kinyakethira ne yaruguriro meri Kathumba thiri kuringana nabo eri na itanda endete na rigitani na ritunguge bangi ba cibitari tauria agakiwa mutegia gutariri. Akaribanga rindari gicigo mbunge kia bore baruga mana kwethiri bakiro cibitari angarindari ni itanda kebire kwende gutirenda gitari bakiuga ikoro bakina inkeroroni bakoria thina mono nontu bathia watimo kana kinya kaunti mutoria raikipia gucerio tungata matanite twakirwe yekero itanda ndete daktari twaromba daktari baretwe tonto ekoro bari to bare ajua paka matokwa baba ingeti mao kana na nyuke no tengarama kuma awe tatimao ngwete kemakoro akienda kwewa kana ruta ngiri ithanthatu ukombora ngari kuma awe takerua wenda wetakerua mwekoro akiewa kana akarita ngiri inya ithanthatu ka mwanja. Hospitali hakuna madaktari, kitu cha kwanza. Hatupati huduma ambayo inafaa kwa mwananchi wa kawaida hapa Ngarindare. Tunasikia story mingi za hospitali yanayoendelea huko mbele, lakini hapa Ngarindare ni history, ndio maana tunasema one time. Na rankuruki bakuga biashara na chirende mono nonto bageta kiragia toire kuba murekera thokoni gotiga kumureka ntobura bogotoma bakainga biashara cheo mapema. Kwegeta kiria ugekirwe ndigite akana igo affect biashara cietu turinga mapema. Customer nande zake ndagintu ate kumba kona service yake na nya security uteo gitaki ugite gwakana. Kazi zimeenda chini, barabara zimechafuka, hata makastoma wanashindwa kuingia huku kwa sababu hata drainage ya kutupa maji na kutupa takataka hatuna, na kitaa ilizima kitambo. Kwa hivyo security ni mbaya, watu wanapigwa ngeta huko kwa barabara wakienda manyumbani, watu wanafunga kazi mapema kwa sababu hakuna security huko kwa barabara. Iromba ikirethirikari tukoona otedio tukabwethirwe barabara yekirwa lami atwashughulikirwe ta kiu toigwa twire twithirikari yetu e county wende mheshimiwa MP na rende kiri na ngabana borikane Ngarindare atukaibo tukaiboya atawashokia nkatho baturikana. Tunaomba serikali muweze kututembelea na mfike hapa Ngarindare, mkuje muone ile mashinda na matatizo yenye tunapitia, mtutengenezee hayo mambo yote ili tuweze kuwa. Tungeomba serikali iweze kutuletea madaktari, tutengenezee soko, tuwekewe stima na sisi wana youth kama mimi hapa nimemaliza shule lakini hakuna kazi, tafutiwe kazi bwana. Kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Ndeto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi. Aciari na amenyeri bana bare baturaga na mawathe ni barombi batige kuithania anabao na muno bare bataukirini kuona ni boretwe kubaikia cukuru kwa mukira kithomo meariere rikithitwe ni Amina Ibrahim ore ni mwarimu munene wa mbere county ni Isiolo ari mutumumu Banta Murangiri na gutomenyithia.
Ikionanirie kia kinyoti na umbi bwa kugita uria muntu withire omba kugita ja kuona mwarimu Amina Ibrahim uria ni mwarimu munene ombere Buru County ni silo kwithirwa ati na umbi bwa kuona none ni kinya bono bajuki kanya gotongeria akiaria no getinya bakayo bakanya no batongeria na kureto garuruku bonene kirindo angi mwanya langu ni kushukuru na pia kuchukua jukumu kama mwalimu mkuu ili niweze kuona shule hii imeweza kung'ara kimasomo, imeweza kupata kutambulika na imeweza kutoka hatua moja mpaka hatua nyingine ili tuweze kuona kwamba ulemavu si kinga, haiwezi kinga kwamba tunaweza kuendelea. Hata sisi tunaweza chukua uongozi na tunaweza kupeleka shule kwa hatua ambao watu wataamini. Nina imani na rerete mathina jara bakurukaira bare arimu na kinyari to bara bate na umbi bakona chukuru nese ya kambia juu. Ile changamoto kubwa tuko nayo hasa hii shule ni accessibility, sababu tungependa environment ya hii shule ikuwe friendly ili watoto na pamoja na walimu wale wako na visual impairments waweze kunavigate environment na kucommand environment. Hiyo ndio inakuwa mzuri. Independence inakuwa kitu ambayo ni muhimu sana. Alafu pia sisi hutegemea watoto ambao tumeajiri ili watu support, lakini tungekuwa na vitabu pia vya braille ingekuwa mzuri sana. Sasa mara nyingi curriculum inabadilika na ikibadilika kupata hizo learning materials in the time ambayo inahitajika inakuwa ni challenge. Nkruki narombeti achari wiki anabao baraba na mawathe chukuru akiuga bonde babati kuthoma jana bangi. So ni ombi na ni himizo kwamba mtoto yeyote ambaye hawezi kuaoni ana haki ya kusoma kama wale wengine. Inkeri potera ntoto chaero kuma Isiolo mbeta bantam Murangiri. Kamiti ya NCCK irotererwa Eastern Namo na kamiti yayo kaunti ya Tharaka Nithi ni kongwirite mwiriji wa NCCK na njea na batigo chiumba na bantigwa Batumaini Children's Home Deriche Itogororo kaunti ya Tharaka Nithi. Morotoji wa kiatho giki ni gwikanira inya na njira ya wendo. Akiaria mukaririgite Bishop Gitonga augite kwina bata ya thirikari gutonyera na gutetheria guntu taguko. Riboti ithurani ni Nicholas Chabari. Tumaini Children's Home irerentere echa etogororo chukaiga mang'ombe ino mabitha aba NCCK wamwe na arimi iba NCCK apa Eastern Region rungu orwa akamete ya amanto megie urimi bwa akaunti ya Tharaka Nithi bakinyetie utethio obao kiri mweri uyu wao wa kuthina beno kungwira na anto barabata kwibumbira turonire kuri na itaji ria kuja na kwithirwa tureta bira mwathani atutharimite na biondene mweri uyu wa wendo wetu wa NCCK nikenda tumba kuringithia nkoro ciana baba paraba gukara muchiuju ana 50 baraba vulnerable ana batari na aciari ana bamo baraba tetwe na tuchokia nkatho muno nuntu bwa pastor ura mwene bantwaga ura gwojire ana aba bonthe na banga bakarea na nuntu bwo gutujite agata kanisa today tugwatanirite na arimi gukurukira rwangiruru rwa kanisa rwa NCCK kenda tumba kureto tethio bwetu bwa gwendo nontu ana baba na tandeti imbinge sana iraba kwenda na iba kwenda tethio kenda bomba kuyuria ngoci agura bainacio kuthirikani thungire ki pastor uyu imutetherie ana aba bali ngoci yago kenda bomba tethia mugongo wetu nontu tothetie mwana munono ni mugongo waru na ibo anabatu kuwirira thaino batongoretwe ni Bishop Gitonga Mpara bali ugaibo ya kinya thirikari kathina mbena kuwatira arimi na urimi bo kathina mbena gukira twina mantu maingi muno na challenges nyingi muno arimi ba ukurukira especially baraba ingi bakarima bakaga thoko baraba ingi ibarimite indutire access ya gukinyira kinya arimi kuruta irio biao na kwira thokoni so twaromba thirikari yetu ya county number extension the national government
bagerie gutethia kinya extension officers bara betu bari nara mashinani bagerie gutethia ngugi no yoremi kuona arimi betu ibakurima na bakarima irio bira bikabatethia mo particularly irio kinya bire drought resistance bira bikaomba kwithirwo bikireta maketha maingi remi ikivombere tubatigwa twina tongore bakotuzesera minda yetu na mithetu kenda urimi wetu gwa bwibwega na twarima tucererio thoko imbega ya kwendirio bira byetu bya totha bungi na barabara tudure barabara ntutu ti barabara timbega bwega ni ngwa thikaini thungie no weturuthirebu kumetogororo chukaga mang'ombe Betan Class Chabare. Amemba ba gikundi kia kuruntigwa gya Kirwero wa ndini ya Marimanti ni batariritie thina iria bakurukagira maturene. Baugite baingi bao ne akuru na batiritaga ngugi ikwenda inya tantu bangi. Bariuga rionde rira baroneka bakiaria na muntu murume ni badujukagwa na njirete agirite ne antu maturene. Amona thina chekimbecha ekuruba bantigwa baugite ni bakugwatana njara gikundine gutethania kwimenyera amwe na nja ciao. Gikundi gya Kirwero kia ekuruntigwa wadi ya Marimanti ni batariritie mathina maria bakurukagira nturani. Nontu baingi bao ni ekuru babakuru batiumba kwirimiria. Bakurukagira mathina manene mono nontu ndirathiete au tantena gintu nkarugamana na muntu unge mwatandumia gintu akauga nata mwekurura kwaragiara na ngania. Ende ntwekagwa ndoni eko ge cukuru kamwe ge cukuru atore mayoci angitore mayoci ntie bayetagwa gicungo iko kari ogo kamwari po muthirikari wanendi kengatitwe mucie kari ntije kura buragi na thire ithenu endeta igitariri ugo na ankaurwa na ari ntiuga ni bataririte buria batethanagia gikundini giki amwe na kwithirwa kwina mathina nkuthu maria bagukurukira kurutha table banking tuka kovithia kuru mbesa bakathi bakaira cukuru na ituthianagira mere go round tuthia kwirira mumemba kabori giki tukurukagira mathina makwigwa twina thina ya kwira na cukuru kuthomithie kwina thina muno na kainya kwikwendia makome na ntie na kainya kura tuyani mbendia ende babe na kainya bakendagia twina na bamwe banini batigirwo nene batigona twana kiaria Robert Kiremi kuma kiobisa mubungu wa mwekuru Susan Nguge Mwindu agita kare arairerete gikundi eke intoje kuria ni augite ni bathiete na mbere na gutethereria antu baria bate kuyomba maturani ekuruntigwa ne kubo babe batiganirie muno na tongoria na ekuruntigwa batiumba buruncha kana nduiro chiekwa ni babe na family babe na meji na muno tiogo obisini ya Susan kana mama konto atharakanithii kagina kapeto kanga kagina gagukagia antu abainyerie ni oriria kuromba antu gwetonya gikundi kenda baomba gutetheka orindi bindu wenkara kiri abo watanete bure amwe tuthie kundini bugatethekera ogo no bukone amaendeleo na mbeche thirikari chipe yago muntu individual igikundi kingobukaneria tende kundi ya Kirwo kina table banking ni bacoketie nkatho jia bakuga batana gwata utethio ungi akuma twakomanire 2010 tutona mutongoria ututeria tatige munde Susan Nguge Mwindu aturirikana kirinde kurba ntigwa aririkanage na bonde na baba teba ntigwa mwathania mukiretie aramunenkera gite kinene kiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uwambabo. Au ni atugwikira gatanta nteto cietu ni bwega mutegeri no ntuba kugwatanira nao nikire nteto cietu no indi ukaumagaruka mutambone no ntu nyuma ya ndaika ite kuraja tukethira tugikarande rutere rurarungirwa studio na ageni bakwa baria barikiri gukinya studio cietu ni kenda tukaraithiria utongeria bwae kuru na muno kirimantu jegie siasa ni nyuma ya kagita gati kuraja ukaumagaruka mutambone. Kire wonjorithia boremi ukaga stock